Vlada je nešto Johnny! Što ne mire izvuči. Ajde, evo, samo rekao da mi je uzmano. Daj meni jedan. Isto koji postoje u Pličku mata, evo ga 11. Ajde, kreći se. Ajde, slikat ćemo se gore. Ajde, tog škura kulica. Ajde, to moje. Pisanje riješimo da tegaš, evo. Gledaju vas tamo iz Kladovine. Ne vole one nas za bagrele. Ne vole ove stane za tvoje. Sve što imamo do moje dekoracije, stavljam i skupljamo se nas 20-30. Bude jagnje se teče, gulaš se kuva, rošti i to je dekoracija od bandere. A znaš ti, ovi sad mi što smo došli, to su organizacije Pavle Korčagin kafana, oni su nosili komunističku zastavu, sve. Ovo sad što mi došli. Pa ne, pa ovo je sve komunističko. Im štafetu. Govori ovaj na dnevniku, pola sata. To su te... Pola sata čovjek izgovara da umre. Daj pokaži to. Ovo se da slikaš, evo. Druže, Tito, gdje je moje sa tavana žica? Sad su bili Nešto bi te pitati. iz Novog Sada. Po banderama, po Kluplju, po Beogradu, ostala nas jedna srpska, jedna jugoslovenska, jedna partijska, vidiš, crveno-plavo-belo, belo-plavo-crveno. I to se okiti čitav grad, to za sve radi vlast. I tako sam i sačuvao, ajte, ne znam, bilo mi žalno. A da šta ne prodate, sad ću staviti do dosta. Ne, imao sam sigurno tamo doma. Imao sam Kinu, kako su dolazile delegacije, one se namesti. Da. Imao sam ovu Kinu. A Kinu znači? Vidiš. To je Čekažica. Drugu Titu za rođendan omladina opštine Krupanj. Sad ti pokazam. Evo vidiš ovo, na primjer, ovdje je bila crkva. I ja to radim dole. Pa širi s njim. Srbija od nepota, nije, ne. A ti dođu, nesi zastav, ajde. Ajmo slet da pravimo. Ja to ovdje na primjer dekoracija u dolu Srbije. Širi sad kad ti krenu. Širi. Zategni! Zategni! Hvala, da. To je to. Kako staviš svoje oči s partije?